iyi ni BBC gahuza miryango ivugira i Nairobi kuri metero 19 31 ku mirongo ya FM no mu biyaga bigari kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa moya n'igice z'ijoro i Nairobi, ni saa 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Gisele Berwa. Mwiriwe neza abakunzi ba BBC gahuza miryango. Mbahaye ikaze muri aya makuru yo kuri uyu wa kabiri tariki ya 20 z'ukwezi kwa mbere 2026. Izi ni ingingo z'ingenzi amakuru yacu ari bwibandeho. Muri Kivu y'Epfo, guverineri avuga ko FCM 23 itavuye mu mujyi wa Uvira nk'uko izi nyeshyamba zo zibitangaza. Selon nos renseignements, donc leurs troupes ku makuru dufise igice c'ingabo zabo cagumye mu gisagara ca Uvira. Naho muri Uganda, Bobi Wine yavugiye mu bwihisho yagiyemo kuva amatora arangiye. Ese ko atemera ibyavuye mu matora yabateganya kwegera inkiko? No, we have said it many times that while Oya, twaravuze kenshi ko nubwo twemera intwaro ishingiye ku mategeko, turazi yuko amasentare muri Uganda atigenga. Uyu munsi Donald Trump yujuje umwaka arahiriye kongera kuyobora Amerika. Ni ibihe byemezo wabuzirikana yagiye afatira ibihugu bya Afrika? Hari n'ikinamico runana nk'uko bisanzwe kwa kabiri. Aya makuru ahagarariwe na Gildas Hondi Mpondo. Mbere yo gutangira aya makuru ku buryo burambuye, reka Chance Habimana atugezeho havugwa hirya no hino ku isi. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yagirije leta zunze ubumwe za Amerika ko ziriko zigerageza kugabanya ingufu no kuganza Uburaya bice muri politike y'ubudandaji. Mu majambo yavugiye mu nama mpuzamakungu y'ubudandaji World Economic Forum iri kibera Davos mu Busuwisi, Perezida Macron yatanze impanuro avuga ko izishobora kwinjira mu bihe bitagira amategeko biganzwamwo n'inyota yo kuganza abandi nk'ingoma z'abami. Naho atavuze izina rya Donald Trump, ariko mu mvugo yiwe Macron yerekanye ko ashira imbere kubahana hagushira imbere agasuzuguro. Imbere yaho uburongoye ubumwe bwa Buraya Ursula von der Leyen yari yagabishije ko Buraya bwo kwishura ku buryo bukomeye kandi bose bari hamwe kwiterabwoba rya leta zunze ubumwe za Amerika ryo gushaka kwigarurira Greenland. Iyi ni BBC. Imigwi ya Israel ijejwe kubomora inyubako iherekejwe n'abapolisi yatangwe kubomora icicaro gikuru ca UNRWA kiri Yerusalemu, ikigo cawo ni gisanzwe gishinzwe impunzi z'abanyapalestina. Israel ivuga ko ivyo iriko irakora bikurikije amategeko kandi ko ico kigo cinjiwemwo n'abagwanyi ba Hamas. Ni inkuru y'umumenyesha makuru John Sadworth mu bamwijwi rya Benjamin yo kwizegwa. Abapolisi n'abashinzwe umutekano benshi bagenzuraga imashini nini ziremereye ubwo zinjiraga mu kigo cya Onirwa mu burasirazuba bwa Yerusalemu, zisenya inyubako zari zimaze imyaka myinshi zihari. Israel ivuga ko ariyo nyir'ubutaka kandi isobanura ko icyo kigo ari ahantu hakorerwagamo iterabwoba. Ishinja ko bamwe mu bakozi bagize uruhare mu bitero byo ku itariki ya 7 ukwezi kwa 10. Oni ivuga ko inyubako zaho zirindwa n'amategeko mpuzamahanga, kandi nubwo yemera ko abakozi 9 bashobora kuba baragize uruhare muri ibyo bitero, ishimangira ko Israel itanga ibimenyetso by'uko habaye kwinjirira kwagutse kw'abaterabwoba mu kigo. Donald Trump yaneguye ingingo y'Ubwongereza yo gutanga amazinga ya Chagos ayita igikorwa c'ubukeha bwenge. Izinga rinini muri yo Diego Garcia ririmo ikigo c'igisirikare ca leta zunze ubumwe za Amerika. Ubuyobozi bwa Trump bwari bwarashigikiye iyo ngingo y'Ubwongereza yo gushikiriza ayo mazinga asanzwe ari mu nyanja y'Ubuhindi, igihugu ca Maurice. Ubwongereza bwafashe iyo ngingo bukurikije ingingo ya sentare mpuzamakungu yavuze ko kwigarura ayo mazinga bitemewe n'amategeko. Umuvugizi wa leta y'Ubwongereza yavuze ko ayo masezerano arimwo ko ibikorwa by'ico kigo ca gisirikare bibandanya ko kandi ko vyashigikiwe n'abafatanya bikorwa mpuzamakungu. Gisele, urakoze Chancellor. Amakuru arambuye turahere muri Kongo. Guverineri w'intara ya Kivu y'Epfo Jacques Purusi avuga ko ingabo z'umutwe wa FCM 23 zaba zitaravuye muri uyu mujyi nk'uko byatangajwe n'abahagarariye uyu mutwe. Ku cyumweru nibwo izi nyeshyamba zavuze ko zavanye muri Uvira icyo zita itsinda zari zarahasize ryo kureberera uko ibintu bigenda nyuma yo kwivana muri uwo mujyi zari zarafashe mu kwezi kwa 12.
ejo twavuganye n'umwe mu batuye Uvira ndetse n'umuvugizi wa M23 bombi bemeza ko M23 yahavuye ndetse ko ingabo za FARDC na Wazalendo zahagarutse. Mukanya navuganye na Gouverneur Pulsi ku murongo wa telefone atubwira uko we abona byifashe. Selon nos renseignements, donc leurs troupes ku makuru dufise igice c'ingabo zabo cagumye mu gisagara ca Uvira ariko hafise ibigwanisho mu ntumbero yo gutegura akajagari n'ubugizi bwa nabi. Hari ukunyuruza abantu, ubwicanyi no guhendahenda abanyagihugu b'abanyamulenge ngo bemere kujana nabo. Umukenyero wa kabiri AFC M23 yerekeje mu misozi hanamiye igisagara ca Uvira nka Katongo, Kagongo no kuri Makobola ya mbere n'iya kabiri. Womenya ko igisagara ca Uvira co kimwe n'ica Bujumbura biri mu kiyaya mu kabande bigahanamirirwa n'imisozi. Rero ibirwanisho vyabo birafoye birabishwa ku gisagara ca Uvira. Et donc leurs armes sont pointées sur le centre-ville d'Uvira. Uwundi mukenyuro nuko bateye berekeza mu turere twasange Luberizi n'Ikiliba. Ni nko ku birometero 15 canke 20 vya Uvira. Ni mu gihe amasezerano aherutse gushirwa ku mukono i Doha ni Washington yasaba ko uwo muhari uva mu karere ka Uvira atagisabwe ugasubira ku birindiro vy'imbere ya Doha ku birometero 70. Et ces positions sont localisées à 70 km. Nese Gouverneur mwe mwasubiye Uvira ibi mbibaje kubera ko ibaruwe yo ku itariki 18 ku kwezi kwa mbere 2026 mwandikiye abanyagihugu bigaragara ko yandikiwe i Bujumbura. Muri Bujumbura cyangwa muri Uvira? Je suis à Baraka pour le moment. Baraka c'est la troisième ville. Ndi Baraka. Baraka ni gisagara ca gatatu co muri Kivu y'Epfo. Ego nivyo mu misi heze nari mu Burundi ariko ubu ndi Baraka. J'étais au Burundi il y a pas longtemps mais je suis à Baraka. Niba muri Baraka ntibisa nkaho abaturage ba Uvira mwe bataye bonyene? L'administration est là-bas. L'administration est là-bas. C'est tout un processus. Oya, intwaro ni yiri. Intwaro ni hiri. Birasaba kanya. Bahavuye hirya y'ejo. Ntiwibaze ko bukeye ariho tuba turi. Bisaba ko inzego zacu z'umutekano zitonda zigakenguza neza. Nizaheza gukenguza tuzokwitunganya. Ariko igice c'intwaro niho kiri. Pour une partie de l'administration publique est déjà sur place. Naho mu Burayi urukiko rwo mu Bubiligi ruri gufata icyemezo niba wahoze ari intumwa ya diplomasi akwiye kuburanishwa ku rupfu rwabaye mu myaka 65 ishize rw'umuyobozi wa Congo Patrice Lumumba. Etienne Davinyo w'imyaka 93 niwe muntu wenyine ukiriho mu bari bagize urwego rwa diplomasi y'Ububiligi rwakoreraga muri Congo icyo gihe. Inkuru twayiteguriwe na Siriake Muhawe nayo. Etienne Davinyo yagirizwa kugira uruhara mu gufunga bidakurikije amategeko uwahoze arongoye igihugu ca Congo Patrice Lumumba kumurungika i Lubumbashi kumukurako ubupfasoni n'ubuntu haraciye imyaka 65. Uwo mutama yagumye ahakana kubwiramwo uruhara kandi n'umuburanira yanse kugira icashikirije kuri uru rubanza rwategezwa kubera mu mwiherero kuri uyu wa kabiri. Uyu mutama w'imyaka 93 yigeze kuba umukomiseri w'ishiramwe ry'umwe bwa Buraya yarakiri umukozi muto mu buserukizo bw'Ububiligi muri Congo igihe Lumumba yicwa. Ishwa rya Lumumba ni kimwe mu bintu bikirimo igipfungu biranga kahise k'ubukoloni bw'Ububiligi muri ico gihugu ubu citwa Republika ya Demokarasi ya Congo. Umuryango w'uwo yarondeye intahe yo kwikukira ya Congo umaze imyaka 15 usaba ko Ububiligi bwemera uruhara bwagize mu rupfu rwiwe. Uvuga ariko ko udashaka kwihora ariko ko co kimwe n'abandi bantu imiliyoni n'imiliyoni bakeneye kumenya ukuri ku vyabaye. Lumumba amaze kwicwa yahawe abashaka kwiyonkora ku gihugu ca Congo baca bazimanganya ibisigarira vyiwe mu kumushira muri acide bafashijwe n'abacangero b'Ababiligi muri bo umwe gusa akabariwe agihema ashobora kwitaba ubutungane. Vyitezwe ko sentare ifata ingingo nimba hazoba urubanza kuri ubwo bwicanyi mu misi iri imbere. Christophe Marchand aburanira umuryango wa Patrice Lumumba avuga ko yizeye ko urubanza rwoca ruba mu 2027. Muri Uganda umuyobozi w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi Bobi Wine yasabye ko abanya-Uganda bakongera imbaraga mu guhangana n'ubutegetsi bw'igitugu bwa Perezida Yoweri Museveni. Mu kiganiro yahaye BBC ari mu bwihisho, Wine yavuze ko atazajyana mu nkiko ngo anenge ibyavuye mu matora yabaye mu cyumweru gishize nubwo atabyemeye. Avuga ko inkiko za Uganda zirimo kwaha k'ubutegetsi.
hashize iminsi atagaragara mu ruhame kandi avuga ko yihisha. Asobanura ko yaracitse igitero cya polisi cyagabwiwe mu rugo. Yavuganye n'umunyamakuru wa BBC Catherine Byaruhanga. Ndi mu kinyegero, ndinyegeje kuko naratewe mu rugo iwanje, ariko narashoboye guhunga. Imbere y'uko igitero kiba, nararonse amakuru ko bagira abantere kandi bangirire nabi. Abanteye n'abapolisi n'abandi bantu bambaye impuzu zisanzwe. Buriye uruzitiro rw'urugo rwanje, baca amatara na kamera zo gucungera, njambona ko nobangamirwa hamwe noguma ngaho. Utekereza ko uzaguma mu bwihisho kugeza ryari? Ni iki cyabihindura? Naravuze ko nshaka ko bajeje umutekano bava iwanje, kuko bari mu rugo iwanje mu buryo buteye kubiri n'amategeko. Ninabona ko ntari mu minwe yabo, aho nzokwidegemvya mvugane n'abanje. The head of police in Uganda has said Umukuru wa polisi wa Uganda yavuze ko icyo bakora ari ugucunga umutekano w'abakandida perezida kandi ko uri mu rugo iwawe. Ubivuga iki? at home. How would you respond to that? Ibyo nivyo vyerekana yuko ivy'igipolisi ca Uganda kivuga ari binyoma. Bavuga ngo ndi muhiri wanje ariko siho ndi. Barazi ko ntari mu nzi wanje ariko barabesha vyeruye. Bavuga ko baducungereye umutekano ariko barazibiye abantu bose bazi wanje, baranazibiye ivyo kurya byari bije wanje. Tell us about the situation. Tubwire uko umuryango wawe umerewe, umugore wawe, papa wawe uri muhira, amakuru yabo avuga ko bamerewe gute? What's your understanding about how they're doing? Internet muhira nikora neza kuko hari ivyuma vyo kuyihungabanya bashize hanze. Naravuganye n'umugore wanje ariko telefone yagumicika kuko umurongo nawo nyene barawuhungabanya. Are you negotiating? Waba usaba cyangwa uvugana na Perezida Museveni uko ibyo bintu byose byarangira? How could this be resolved? Nta numwe nkeneye gusaba uburenganzira bwanje. Sinkeneye kubanza kuvugana na Museveni ku burenganzira bwanje bwo kuba umunya-Uganda abaho mu gateka kiwe. Ndabuhabwa n'Imana bugashimangirwa n'ibwirizwa shingiro. Mvuga ko ndaburekuriwe byaba ngombwa nkaburwanira. Fights for it how? Uburwanira gute? Mukwankira uwo ari we wese kugena uwondi canke kumbwira uwondi. In previous elections, your position... Mu matora y'ubushize abatavuga rumwe na leta bagiye mu mutabera kunenga ibyavuye mu matora. Ibyo urabiteganya ubu? Looking at now? No, we have said it many times that Oya, twaravuze kenshi ko nubwo twemera intwaro ishingiye ku mategeko, turazi yuko amasentare muri Uganda atigenga. Turazi ko ubutungane bwifatiwe. Mu 2021 umucamanza wa sentare Nahinyuzwa yansi ivyo bamutegetse, yaruhiye guhunga kubera ubuzima bwiwe. Rero ntitwiteze ko sentare zizoca imanza zivuguruza umukoresha wazo. Nico gituma dushishikariza abanya-Uganda kugira ijambo rya nyuma muri politike y'igihugu cabo. to have the last word, the politics of their country. Latifa, abadukurikiye kuri Facebook baravuga iki? Ku murijyanye nuko byifashe umujyi wa Uvira nyuma ya 23 yitangaje ko yavuye ndetse igisirikare cya leta ya Congo FARDC kikavuga ko cyafashwe witwa Andrew Kayitari yagize ati hama ko M23 yavuye amasasa aravaho naho Nduwimana Emiha TV yo muri Congo ntihatari kabisa. Indi nkuru batanzeho ibitekerezo niyo muri Uganda ivuga ko Bobi Wine atazariga mu nkiko ku byavuye mu matora ahubwo asaba abantu kwigaragambya. Itangisha Dieudonné yagize ati cyabaje n'umugwi ujejwe amatora utagira ico bivuga no witwa Tanaze Nsengiyumva ati wahunze iminsi ukicuma. Kuri iyi nkuru ivuga ko Trump yanenze Ubwongereza ku gusubiza Mauritius ibirwa bya Chagos nayo bayitanzeho ibitekerezo. Twakibutsa abadukurikira ko nanone basura website yacu Giselle bbc.gahuza.com bagasoma inkuru zitandukanye. Urakoze Latifa. Uyu munsi umwaka uruzuye Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika arahiriye kugaruka ku butegetsi. Inzobere zivuga ko mu mezi 12 gusa Trump yakoze ibintu byahinduye cyane, ibintu byinshi ku isi harimo imibereho y'abantu, ubutegetsi, politike ndetse n'ibindi. Iyi nkuru reka tuyibaze Cyuzuzo Samba.
ubwo yarahiraga ku itariki nk'iyi umwaka ushize perezida Donald Trump yavuze ko kuri iyi manda y'Amerika izongera kuba igihugu gitinyitse cyubashywe kandi gikomeye kurushaho uko yari kubigenza ngo abigereho nicyo buri wese yibazaga kuva ageze ku butegetsi ibintu byinshi bireba iki gihugu cy'ubukungu bunini ku isi byarahindutse ibyagize ingaruka ku buzima bwa benshi cyane cyane muri Afurika birimo guhagarika inkunga Amerika yashyiraga mu miryango ifasha biciye muri ONU muri uyu mwaka amaze ku butegetsi Trump yashyize imbere inyungu z'ubukungu za Amerika mu buryo bukomeye kugeza ubwo atumije i Washington perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Felix Tshisekedi wa Congo bagasinya ku masezerano y'amahoro amasezerano we ubwe yemeje ko azafungurira Amerika inzira ku mabuye y'agaciro ya Congo atagira uko angana politike ye ihejeje inguni ku kibazo cy'abimukira yatumye Amerika ihagarika kwakira abasaba ubuhungiro bavuye mu nkambi zitandukanye ku isi harimo n'izo mu karere uyu ni umwanya w'ikinamico runana Rero na Sori n'abatangiye kwitana ba mwana abana bo kwa Pascal bo bongeye kuvutswa amahirwe yo kwiga n'urunana umva rekeraho rwose abana banjye si inturi ntago ari inturi rwose inturi ni ziriya mpinja zawe zirara zimyigira bukazikeraho none si uko amazi twayavomye ikindi ushaka n'iki koko mama erega nitumara kurya turahita tunaza duheka abo bana bawe muramara kurya se muze mutize mw'abana mwe ibyo kwiga byo bibivuga twarabyibagiwe papa icyo dushaka ni ukurya kuko ejo twategereje ko mama agaruka tugenda twiruka dusanga babimaze twaragahushije nyine twahageze bavuye kurya muziba hose nyine erega mwabonye nacu se murakomeza muraduhera boshyira yashizemo amabuye mukobwa ja wikomeza kuntukira abana urumva ikindi sinshaka ko abana banjye bareka ishuri kubera abana bawe abana wita bawe n'abo wita banjye n'abahe ariko wowe uzi ko igiseke kiryana ndamaze niba ntakizi nawe ntiwanyoye byeri cyangwa amazi ngo babyare muzara nawe kazehe mube mugiye sha urababwiye ngo bagende Pascal baye bagiye ube wiyemeje kuri bwiriranwe bari umuntu babo cyangwa rero ugasiga hano amafaranga yo gushaka ubarera utiki mukobwa ja wabyaranye n'umukire rero none urashaka umuyayi uhembwa na Pascal none se nk'uko ujije abana kumfasha bari umuntu babo uzi neza ko nabyaye imbazwe nta ngomba no kwishakira uko mbona icyo ndya ngo abo bana babone amashereka ko kuragira ngo ubu ugomba kubibwira rero byose uramuzi ariko si Pascal mukobwa ja urumva ubu ugomba gusaba abakozi bo mu rugo bakorerera abana bakakuhagirana nabo bakagutekera bakagusokoza bakakwambika uwo ni Stefano wabyariye impanga nk'ubwo umugabo w'abandi bumuzamuye ute mu biganiro byacu koko Pascal uracyabihakana se mukobwa ja nta n'isoni icyo nkumenyesha ubu ni kimwe nuko abana banjye batagomba gusibya ishuri no kurera ba Stefano nanjye nakubwiye ngo ntiwongere kuvuga ngo muzanakaze n'abana bawe wenyine kuko nanjye n'abana banjye di n'abawe udashobora gutekereza iterambere ryabo mbese iyo wasibije ishuri wibuka ingaruka bishobora kuzabageraho ejo hazaza ndavuze ngo ntuzongere kunsibiriza abana urumva ntabwo bazaba inkandagira bitabo rwose kubera urubyaro rwawe na Stefano umuntu nahamagaye nkamubwira ko se urwaye cyane ni ukuri numvaga rwose atari burara ahageze Chris wanjye ntakinkunda Sori nawe nzabigira koko ko namuhaye umutima wanjye wose ntihagire n'agace na kamwe nisigira koko ariko rero wicika intege gutyo rero umugabo ashobora kurakara n'ibyo ariko ntabwo bivuze ko atakigukunda Chris atarambabarira sinshobora kumererwa neza Sori sinshobora kurya ngo bimanuke cyakora ngiye kumugerageza mbone gufata umwanzuro umeze utereya reka mwandikire message nakwita ya nyuma mubwire ko ndembye kandi ko nananiwe kubyuka ngo njye kwa muganga nanyihorera umwanzuro ndawufata pe mana yanjye we ibi ni iki koko mana ibi ni ibiki bibaye ko nabonaga rwose urukundo rwanyu rugeze ahashimishije none ibi ni ibiki bijemo ceceka Sori winavuga urukundo kuko ibi byose bimbayeho ufitemo uruhare rukomeye njyewe Sori na se uhore wumva abantu njyewe mbifitemo uruhare rukomeye gute muko niko ujya kujyana nyoko kwa Chris utabimumenyesheje muwangishije inama ndayikugira
si ibyo mvuga ndavuga ibyo gukundana na Chris nari niturije uraza urancanira kugeza ninjiye mu byo gukundana uramenyereye uramenye pe ntubone ibibazo bibaye ngo nyitwaze pe ndakwinginze naragucaniriye buriya cyangwa norose wabyukaga ni ukuri Chris namumenye kubera nyesi kandi urumva sinari gutekereza ibyo kumukunda nzi ko afite undakunda none se nkubazereya hari uwanga ibyiza cyangwa arabibura ubwo si byo bihuriye he n'ikibazo wanteje ndashaka kukubaza niba urwo rukundo wowe utari urukeneye ku myaka yawe hari icyo tunenze se muyobozi urebye isuku muragerageza ariko mugomba gushaka uko ari amazi ava muri saro yanyu atambuka umuhanda ngo areke ahantu hamwe kuriya kuko bibateza umwanda kandi narabivuze mabuja warabivuze se kuvuga gusa nta bikorwa bimaze iki nkurikije ibyo mbonye mu igenzura nkoze muri iki gitondo rero iyi santere ya Nyarurembo ni ukuyishyiraho igitondo cy'isuku cyihariye urakoze muyobozi we isuku rwose ni ikibazo pe uzi ko ariko hari amaduka usanga adafite n'umuntu ukora isuku mu musarane ibyo ndabyiboneye n'amaso yanjye rwose kandagira ukarabe nazo nsanze hari ibimenyetso byazo hari ibimenyetso byazo se gute rufu yitwa ko ihari ariko nta mazi aherukamo isabune rwose iyo ni nk'aho itahigeze pe ni ukubishyiramo imbaraga rero nabo abagenda muri iyi santere yacu bazarwara indwara ziterwa n'isuku nke rwose ndaje mbigeze ku buyobozi bunkuriye ubundi tuzafatanye gushakira hamwe umunsi wo kuzindukira isuku igitondo cy'isuku muri iyi santere y'ubucuruzi bwa Nyarurembo rwose ndagishyigikiye cyane muyobo bityo abamena imyanda inyuma y'amaduka abavanga ibibora n'ibitabora abadasukura imisarane n'abamena amazi aho babonye rwose pe bazahabonera ubutumwa bwo kwikosora rwose pe ikindi nashaka kubibutsa cyane cyane we Patrick yego muyobo ni ukuzuza amakuru y'urugo muri sisiteme imibereho ibyo rero narabyumvise bushomba agenda bivuga ariko nyine sinabitindaho none se niba nta makuru wujuje muri sisiteme imibereho wishyuye mituweli ute Patrick mumbarizanye jewe se nzi ko nishyura ku irembo ariko ibindi rwose sinzi ibyo ari byo umva Patrick nzi ko mwamusonera mufite imitungo myinshi mufite amashyamba ibipimo by'ikawa imirima ibyo byose bigomba kugaragara muri sisiteme imibereho ahubwo se byose ko atari ibyanjye ko ababyeyi basize babitugabanyije none byanditswe kuri nde biracyari ku mubyeyi wacu ubwo ntimunyumvira koko imitungo yo kwa musonera yanditse ku muntu utakiriwe kandi byitwa ko abana bayigabanyanye ayo ni amakosa ariko Patrick ugomba kubikosoza rwose nzabikosoza gute se ngo mpamagare abavandimwe banjye mbibamenyeshe umva nkubwire ni ugushaka akanya ukajya kureba sedo ku kagari akaguha amakuru ahagije kandi akagufasha gukosora amakuru y'urugo rwawe adakosoye muri sisiteme imibereho murakoze cyane rufo ugira ngo sibyo nari mbizi alo ndakwitaba ariko Nadi ndagushaka cyane Patrick nakunda gushaka byihutirwa ukuri ko ushobora nturara tutavuganye uranshakira amahoro Nadi umukobwa wanjye yarwaye se uzi ko ari bereya niwe pe niwe ni ukuri ni Chris koko iriya modoka ni iya sori mana we araje sori yewe we none se reya nasanga utarwaye biragenda biti ko numva mbuze uko nifata sori do ariko titire kuki umuntu yakora imbana gutya ntumujyane kwa muganga sori aha rwose titire yarananiye pe ahubwo reka mbe ngiye nyine ubwo abonye umuba hafi mfite imirimo myinshi nari ndimo reka mbe ngiye we wihangana biranze Chris we ndababara cyane mbega kuribwa we none se urababara utereya hano hose ndababara ahantu hose kiri mu mutwe mu nda we umugongo arambabaza byaragera mu mutima we n'uwapfuye mu mutima we bikarusha we ubwo se ndugusuzuma namenya nkuvura iki koko no gusinzira ntibigishoboka ndarandira bugacya narembye Chris we urumva nakuvura nte koko rero rega Chris ni uko utabibona iyi ndwara yanjye uyifitemo uruhare rukomeye
oya gabanya kurira nakuceceka ubu wahinguka ngagasanga uri kurira gutyo urumva yakikagwa nkugize ne koko numva ameze nabi umenya kandi ntanashonje kuko no kurya sinkibibasha kandi byose ni wowe ibibazo biragwira ngiye singita umurya iya ndakwinginze ceceka dore naje kandi nje kugufasha ahubwo rero ndangiraho imyenda yawe iri nakureka mpamagara uriya mubyeyi ngo nisore naza gufashe kwambara tugende ku kigo nderabuzima uretse gato ngaho nyegura ibi ni amakosa rwose kurwara ntujye kwa muganga ngaho igama hano neza hari ikibazo uretse nkakwegekaho umusaya gato wanyemerera nkabanza nkegeka umusaya mu gituza cyawe umutima ugatuza uyu mwana yumva bigenze bitera niko nduti karame ko naguhakaniye uracyangenda inyuma ushaka iki koko uniza telefone nkakora homework kareka narumiwe koko none se ubu urumva ejo nge nzabwira iki mwarimu kandi yaduhaye ngo dukore ubushakashatsi kuri interineti yandutira mushiki wawe iyanjye ndayijyanye rwose nanjye ndayikeneye cyore niko sha ubaye iki ko ndeba urakaye ndute aha yewe mama ubwo nuko ntamuhaye telefone yanjye kuva nayigura yayigize rwose yitwaje gukora ubushakashatsi none se ubundi wowe ko mbona usokoza ugiye hehe urahambariza iki kumenya aho ugiye se ni ikibazo nyiramari ntabwo ngiye kure hano hirya mu isantere ya Nyarurembo kuva ryari se wowe ugorobereza mu isantere Nyiramari ubu iki gihe koko ugiye gukora yiki nanjye mfite amadosiye ngiye gusinya amadosiye ugiye gusinya iki gihe se ni amadosiye bwoko ki abandi se bayasinya igihe ki Stefa niba ari aya koperative se ntiwareka kugenda bwije ukazayasinya ejo wikwivanga mu madosiye yanjye Stefa kuko rwose sinkeneye kunyitaho ugukeneye ari aho ari hasi ngo unkeneye se kurusha umugore wanjye ninde arewe ye mama we ngo bagira ngo rero ngewe Nyiramariza nta kibazo mfite ndiyiragira ikicyura ukenewe na mukobwa Jana uherutse kukubyarira impanga ubu niwe ukenewe kwitabwaho numvise ko usigaye unasangira inzagwa na Pascal Nyiramari kandi rwose ntibikubereye uberewe no gusangira n'undi ninde se data we ndakubwira ngo ako gakungu kanyu gashobora kutazarangira neza menya ibyawe ureka kwivanga mu bitakureba Stefa ubwo wafuretse ngo nsangira inzoga na Pascal iyo tuzisangiye se bikurya bikubabariza iki ko nta yawe tunywera ushobora kumbwira icyo mpamagare ngo atakureba bwije Nadi nyine ni ukugushimira ko wambyariye umukobwa mwiza ukaba unamwitaho agakura neza Patrick umwana wanjye rwose nzakomeza kumwitaho umujyana mu buzima yabimbwiye nta munsi n'umwe azabura indyo yuzuye kandi irimo ibikomoka ku matungo urabikora pe iyo atari igi amata araboneka izo ndagara umuntu wibwiriza nkabona aciye kwa Philippe azajya n'akaboga koko uri umuntu w'umugabo kabisa ni ibyo kwita ku mukobwa wanjye nawe nyine nka mama ukabihembukiramo kuko nzi ko n'umubyeyi wonsa akeneye kurya indyo yuzuye irimo n'ibikomoka ku matungo ntabwo n'amashereka ahagije ko abanyafitera kandi umukobwa wanjye ndamwonsa neza ntuzibeshye ngo nzumve wamucukije ataragira imyaka 2 ego ubwo nawe mbitewe n'iki koko umwana wanjye agomba kubona iyo mfashabere igizwe n'indyo yuzuye iriho ibikomoka ku matungo kandi agakomeza konka kugeza yujuje imyaka 2 Nadi ndakumva ngaho urambwira icyo wamamagariye nigendere dore burije nyine urabona leta yanyitayeho nk'umuntu uri mu nzira zo kwikura mu bukene igihe byari bimeze nabi inkodeshereza inzu nanjye kugwa inkunga y'ingoboka nahabwaga ntangira gukora ariko ndabona bigenda binanira bikunanira se kubera iki kuko ubwo bukode bwahagaze nkaba ngomba kwishyurira inzu kandi igishoro gito mfite ntakuramo no kwishyura inzu none se Nadi ndakumva ibyo ukaba ubibwira Patrick ngo bigende biti ngo arebe uko agira icyo amfasha nyine kuko nyine inzara yari buyinkuremo pe kandi aha hantu hari heza ku mikorere no kuharira umwana wacu Patrick Nadi ndakumva ubu rero kuko ngufasha kubona ibitunga umwana wanjye ugiye no kungerekaho ubukode bw'inzu kugura amavuta yo guteka nayo kwisiga se ndabikubwiye kugura mituwere imyenda n'ibitenge n'ibindi ntazi nako sibyo ndabikubwiye Patrick urumva nakwikora imitwaro yawe yose nkabivamo Nadi aha
kuki ibyo utabibwira Stefano we ntimwabyaranye umwana ko mwabyaranye umwana amaze kugukodesheza amezi angahe kurakaye ndakubaza mbwira